تماشاوان هیجا جی واشنگتن جی استودیوی دنگ امریکا سلابورس ام دیسا به برنامه کرد ویزیون لپیش ونه د برنامه به هفته ده ام جمالی کی راپورن جی امریکا و جی پیامنرن میین کردستانی بدن پیش و تماشا برن دلال دنباش وزیر دربیه روسیا سرگی لاورو دبیجه ولاتی وی ترکیه و ایران آماده نکو ببرن گارانتور پیمانه که آشتی نافبر حکومت سوری و اپوزیسیونه ده hemen demeden medyaya niziki حکومت ترکیه فتولا گولن توانبار دکه که به کشتنا بالیوز روسی ده تلیاوی هیه. راگهاندنا موسکو پیشنیاز که روسیا و ترکیه و ایرانیه که موسکو دبیجد بو دارشتنا نخشاره که آگربستی ال سوریه ولداویه بود ماهیک اینانا شر 6 سالان لسوریه. وزیر درویه هر سه ولاتان لموسکو لحف هاتن دا پیدا چونه بسر روشا سوریه بگشتی و دوباره دست بدانستاندن آشتیه بکن. ناکوکیان ترکیه و ایران کو یک پشتوانی اپوزیسیون و یادی پشتوانی حکومت سوریه دکت لدم کنفرانس روزنامه‌وانی سه آلی درباره نافکرنا کمالین تروریست سرهلدا. وزیر درویه ایرانی بتنه دو کماله به تروریست نافکرن کو دوی شر دجی وان رانه وسته و نبنه بهرک جی آگر بسته. ما واضحه که داریم در هون دزانن ام بحث وان گروپا دکن او انجوات اولکاریا نتوین گرتی به تروریست ناس کرن وکو جبهت النصر و داعش و بریارا نتوین گرتی به تمامی رونه. لی وزیر درویه ترکیه دخوازد کمالین شیعه لبنان و عراق و افغانستان اوین پشتوانی رژیم سوریه دکن بکفنه دناف لیستا تیروره دا. burada ılımlı muhalefetin ام باور دکین نبتنه داعش و نصره لدروی آگربست بمینن. هندک آلیندن جیهنه پشتوانن رژیمینه وکه حزب الله و به چندی آگربست وی چه ببید نابید ام آلیه کی بتنه ببینین. لی روسیا او دیگل ایران پشتوانی حکومت بشار الاسد دکت بهانه بو کمالین پشتوان حکومت سوریه دیتن. Но что касается различных групп, которые или стран, گروپ یان دولت جدال سوریه هنه کوج عالی حکومت سوری و هاتینه دخواست کرنو هنک بخو هاتنه. از دخوازم پشتراز بکم کو ارکی کمالن برزامندی حکومت هاتین نهیلانا تیروری با. کمبونا هر سه ولاتن پیوندیدار به سوریه و راگهاندنا موسکو هفدن بو دگل گهشتنا ترم بالیوز روسیا بو موسکو اویل انقره هاتی کشتن. کار به دستکی وزارت درویه ترکیه کو نخواست ناویوی بیت آشکرا کرن دازانین وزیر درویه ترکیه مولود چاوش اغلو ده پیوندیه که دا گوت وزیر درویه امریکا جان کری ترکیه و روسیه دزانن بزاوا گولن اویل امریکا دجید دست دهرشا دجی بالیوز روسیه لانقره هیا. لی وزارت درویه امریکا برسوکارون و آشکرا هبو گوت هر گوتنک کو دست امریکا دکشتنا بالیوز روسیا دا هبت جه حنکایه. وزیر درویه پیوندی که دیگل وزیر درویه ترکیه نراحتی خود لسر هندک داخویانیان درباره هبون دست امریکایان پشتوانی نراسته خود پرسا کشتن دا دیار کرد. او جه حنکایه و او چه راستی بونینه. و به همان زاراوه نونر فتح الله گولن لامریکا کشتنا بالیوز روسیا به بویرین حریمه و نسرکفتنا سیاست حکومت ترکیه و گریدا. اوه هولکان سرکفتیه بو دورخستنا بالی لسر روشا لاوازا پاراستنا لترکیه هلبت پیوندین ترکیه و روسیا و روشا سوریه تکلیب و بویره هیه. میدیا ترکیه دبیجتن کو بکوژ بالیوز روسی تکلیب به بزاوا فتح الله گولن و هیه لراستی و لجمل کولرین روس و ترک بتن و پیاموان یاداویه. خالد فتاح دنگ امریکا. تماشا برن دلال هر سر کشتنا بالیوز روسی اندری کارلوف لانقره و پیوندی ناوبر روسان و ترکان و هر وها روسیا و روجاوا املگر راجنوان سردار آلتن ادیتور پلتفرما bir haber var بیوی. دما کو روسیا امبارگوی دانی سر ترکیه و ورده افتکلی کتبو خطریه کی مزنده شواج بریه کی ترکیه لگوروی تفگره کی نو دا پیشیا خو هر وها نوا ساله کی ده ام کارم بیجن تشتک نما کوش بو روسا بکه هر تشتی کر به هر آوای خانیزی که روسا کر و به ام بیجن چارچوبا شرای کل سوریه دمشه لور هن تاکتیکی خو هن پولیتیکای خو گوهرتن و هر وهاج بو تکلیه وان و روسیا خوش به ام کارم بیجن به هر آوایی پولیتیکای خو گوهرتن اما سرویه کی بالیوز روسی لانقره نوا انقره هاته کشتن اوجی
bûyerekî gelek mezin bû li tevahiya dinyayê deng veda. Ev bûyer li herêmê jî deng da ji ber ku yanî politikayê ku Tirkiye ku dimeşîne li Kurdistanê li herêmên em bêjin Rojhilatê Kurdistanê jî gelek ji nêzik ve têşopandin ji ber wî yekî mirov dikare bêje balyozê Rûsî kuştina wê û bûyerên ku di vê çarçovê de di pêşerojê de wê biqewmin Kurda yek bi yek alaqedar dike. Her wiha ji vî awê jî alaqedar dike ji ber ku Tirkiye niha wek operasyona Fırat qalxanî ku dibêjine li Sûriye dimeşîne yek bi yek li ser Kurda jî bandorekî wî heye ji ber ku tehdîdek wek tehdîd li Rojava tê dîtin ev yek jî. Ji ber wekî Kurd têkiliyên di navbera Tirkiye û Rûsya, polîtikayên Tirkiye li ser Sûrî, her wiha têkiliyên di nava Emerîka û Tirkiye'de Kurda yek bi yek alaqedar dike. Ew jî ji ber wî yekî balyozê Rûsî ku hate kuştin bandorek tesirek mezin em dikarin bêjin li herêmê jî kir û di vî çarçovê de nîqaşî dimeşin tê merak kirin gelo ji niha û pêde wê têkiliyên Sûriye û Tirkiye, têkiliyên Tirkiye û Rûsya dî her wiha têkiliyên İran û Tirkiye wê çawa bin ev jî têne merak kirin. Di rojên pêş de herhalde wê di vî çarçovê de hin zelaltir bibin. Baş mirov Rojava bimîne. Niha Rusya heta niha li gor daxuyaniyên Kurdistên Kurdên Rojava Rusya rolekî bi balans lîst bû û hember Kurda jî germe. Tu pêşbirî dikî ku hîn gavên neyenî derbarê Kurda babêje Rusya? Ji ber ku berjewendiyên dewletan li pêşin dibe ku em bêjin di hin polîtikayên xwe de guhertin çêbikin lêbelê Kurdên Rojava yanî Kurd jî bî em dikarin bêjin li her çarparçe jî dî hêzekin. Li Rojava jî hêzekî mezin in. Di hêla em çekdarî de jî xwe ispat kirine û şerekî xurt meşandin li hember Daişê. Her wiha ev çend salên ku kantonên Rojava ava bûn di vî avakirina van kantona de YPG û PYD rolekî mezin girt ser xwe û ev jî em bêjin rêlê vekir ku li dinyayê deng bide nav bide û her wiha dewletên navnetewîyên mezin em bêjin wek Rûsya û Emerîka wan berçav bigire û polîtikayê xwe li gorî wî em bêjin şekil bidiye. Ji ber wî yekî bi hêsanî vî polîtika xwe naguherîn ez nebawerim. Lêbelê hin taktîk belkî bên guhertin di hin ciya de em bêjin ji bo Tirkiye jî ji destê xwe bernedin hin tişta bikin. Lêbelê têkiliya Rûsya û Tirkiye'de têkiliya Rûsya Tirkiye ne ser vî bingehî şekil dibe. Têkiliya Rûsya û Tirkiye piştî ku balefira Rûsî hate xistin bi tevahî em bêjin serî tewandina Tirkiye li hember Rûsya hat şekil kirin. Temeşwan hêja du di encama du teqînan li Ofîsa Hizbê Demokrata Kurdistan li bajarê Koyê nêzîkî heft kes jiyana xwe ji dest dan. Di daxuyaniyekî belavkirî de Hizbê Demokrata Kurdistan ev êrişî şermezar kir û got lêkolînek dan dest pê kirin. Her wiha Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê jî ev êrî şermezar kir. Niha peyamnerê me Ehmed Zebarî di cî bûyerê de ye û bi awayê zindî bi riya Skype bi me re ye. Ehmed dembaş ev êrişa bombeyî çawa çêbûye? Belê rûkan piştî ku şeva yalda ku bi dirêjtirî şeva sal tê naskirin endam û alîgir û kadir û pêşmergên Hizba Demokrata Kurdistanê her wiha digel hejmareke mezin ji penaberên Rojhilatê Kurdistanê li Îranê li bajarê Koyê diçin deftera siyasî ya Partiya Demokrata Kurdistanê li wê derê bi hevra rewrasmekê pêkînin maturskîlek li hember dukanê dukan ku 5 metra ji baragayê dûr e. A maturskîl li destpêkê di teqe bo bibûmên reşkirî li wê derê heye. A maturskîl di teqe piştî ku di teqe xelk di nava baragayê de di nava deftera siyasî tê derê wextê ku hat derê dîsan çûn nava wê dukanê li cihê bûyerê
ماتورسکیلا دوی یا بوم رشکری بود تقیا پشتی کو تقیای هجمارکا نزی پنج پیشمرگه ین حزب دموکرات کردستان جانی خوش دزدان دیگه دو کارمندن آسایشه یعنی رو که نازل مستشفى نخوشخانه رزگاری مکتوب مزیدرین نخوشخانه بازار هولی تی داین کارمند که آسایش ایرو بریا چند دم جمیرا لور جانی خوش دزدا روانه بازار کویا کرنو گرگ رسما که دیگه وان کسی دنی کو جانی خوش دزدای هاتن و شارتن چند سیجی بریندارن هر دوی بویره دا بله احمد ام سپاس کنج بو بیشتر بناته توشانجا پشتی دست بیکرنا اپراسیون غزبا چم فرات به 10 روزان بو رزگار کردن راکای هیزن سوریه دموکراتیک لسر اپراسیون آگاهیان بلاف کر بیامنر ما محمود بال لسوریه بردف که حسد جهان احمد و فرماندار حسد عبدالقادر هودیر لسر وی اپراسیون آخفی د کنفرانسکه چاپمانی دا گل گندوارن روجاوای رقی هات لدارخستن بردفکا اودایا چالاکیان یا غزبا فراتی جیهان شیخ احمد انجام هری داویا اپراسیونی آشکارا کرن. لگوری داخویانی حسده دوان 10 روجان دا 97 گند هاتن رزگار کرن و فراهی عردن گوهاتی رزگار کرن 1300 کیلومتر چارکوشهیه. هر وها دا انجام پفچونان دا کشتنا 96 چکدارن داعشه هات تکس کرن. و 7 چکدار جی بساغی هاتن اثر کرن و 9 شروان حسده جیانا خوش دستدان و 12 جی بریندار کتن. بعد 10 أيام من بدء الحملة 10 روزان پشتی اپراسیون دست بکری شروان غضب افراد شیان نوت و 7 گندان رزگار بکن و به دهان باغ و بستانان و گلک گرین استراتژیک رزگار بکن. پاناهی عرض رزگار بویی حتی نها 1300 کیلومترن چارگو شنه. پشتی 10 روزان جد سپیکا قوناغا دویمین یا اپراسیون غضب فراته شروان حسده گیهان کلا جعبر یا دیروکی و تنه 6 کیلومتر د نافبری وان و بنداو البعث یا استراتیجیک دا مایه. بنداو البعث وقت بنداو هری مزن لسوریه تیناس کرن و الکتریکا گلک باجارین مزن لسوریه جیته. هروها هری مکفره جاردن چاندنیه جا آوا بنداو تین آفدان. جبلی رولا آبوریا بنداو کوپریا هری داویه دبن کنترولا داعش دا یا گو روجهلات و روج آوای جمع فرات به هفدودا گرید ده. اکبر سد موجود اوه مزنترین بنداول سوریا او که هربا پرانیا دوران بر هم تینید و جوه گرنگتر کنالکی آفدانا عردی هیه قازانجاوه گلکه هجای گوتنه گو اپراسیون جدو قولان و پیکته جملی قادریه گو بر به باجار طبقا و دمشه والآلیه دین جملی کردوشان گو بر خواده روجهلاتی باجار رقا به آرمانجا قدکرنا ریکن دنافبر پارزگاه دیر زور و رقا دا. محمود بالی دنگ امریکا باکوری رقا. فوتبالیست و کاپتان آمد سپور شیخ موس ازر در رودانه که ترافیک ده جان خوش دست دا و مرناوی بو صدام خمگینیه که کور جبو بیراگشتیه کردان خدیجان فرقین او راپورت آماده کرد. کاپتان تیم آمد سپور شیخ موس ازر در قضای ترافیک ده جان خوش دستا سیاره ازر نیز گل هزار لسر علیزیز گیر بویه و 24 ساعت نهاتی دیتن. لگوری راپور اوتوپسی شیخ موس ازر جسرمای دقفله و دمره لیستکوانی فوتبال شیخ موس ازر روزا دشمه دچه مالاتی و ده ایواره داد خوازه و گره آمده لیل سر گل هزار نیزی علیزیزه عرباوی گرد به جبرکو لور تلفن جناکشینه فوتبال زان کرد 24 ساعت عربی داد مینه و کس نگاره بگیجه هواراوی لگوری راپورا دکتران شیخ موس جسرما دقفله و دمره میت شیخ موس ازر پشت 24 ساعت شونده جعالی مالباتاوی هات دیتن لیسکبان فوتبال و کاپتان آمد سپور شیخ موس ازر لارغنی هات دفن کرن شیخ موس ازر هفته بوری د ماچا فنرباغچه دا گولک آویت بو فنرباغچه او بو گولاوی آمد سپور و فنرباغچه یک ماچه بداویانی بون جبروی ماچه او دروشمن که آلیگرین آمد سپوره آویت بون فدراسیون فوتبال 40,000 پرشی جزا لآمد سپوره بری بو شیخ موس ازر 36 سالی بو او باوی 2000 بو خدیجان فرقین دنگ امریکا آمد
پێشەوان هێژا ئەنجاما دەرباسبوونا کامیۆنێک ناو بازارێکە کریسمس ئێ لە ناوەندە باژارێ بەرلینیا ئەلمانیایدا بکیمی وێ 12 کەس هاتن کوشتن و یین دن jî birindar bûn. Polîs Alman zilamek hemelatiye Pakistanê ku wekî bergumanê êrişa Berlînê desteser kiribû, lê ji ber ku polîs nikaribû ispat bike ku ev zilam tevlî vê êrişî bûye, zilam serbest hat berdan. Herwiha Daeş ragihan ku ev berpirsê êrişa Berlînê ye. Piştî êrişê derî navdarya Berlînê Brandenburg bi rengên ala Almanyayê hat xemilandin, qurbaniyên êrişa Berlînê bi merasimekî li cihî êrişê hatin rûmetkirin. تماشاوان دلال هر لسر مجاره هفکار مداخله شمال لگل نویسکار کرد مجید حسو بیوی. کاک مجید بری هر چیزی من دخواست از ریاکسیون خلکی برلینی آلمانیا بگشتی لسر اوی بویری بزانم کو کابرایک کامیونه که هاجوت ناف مدنیا دا و خلکی دکوشتن. خلک چه بر سبا خلکی چی تشتا؟ ملت گلگ نرازیب تایبت وان روژن پیروزین کو یا کریستیان تیدا درباز دبن حسابن گرنگن جبو جیانا جیاراوانجی یعنی وان چند روزا جبو کو مالبات لحظ جیبن هاتونو چون مالبات های لالمانیا جباجاره کی بباجاره دن او تقینا دو چی بوی ترسول ارزک مازن خسته دل نشته جيبويت ألمانيا بالكاك مجد المتخاص بزعلم يعني ألماني راجع عندنا ألمانيا كار بدسن ألماني شيل بيجن سركاوي كابرايك أو كاركري أري أو بما بس جوالات خواتي ودري جبوي كاري تيروستي بكاتن ياجي سيستمي انتجراسيون وجاندنا نافجيان وكملقاها ألماني دا نسر كفتيا نعم وكمجو يعني دريفة وبصدان هزارة إنسان هاتن ألماني نتها برهفكري براستي جبو اف هجمارة زيادة بنابرا كو بدرباسي نافا ألمانيا بيت ليد نافا وان كسان دا نحمو بنابر ونافا كسان دا دستن طاريجي هبون دستن ريخان تيروريستي هبون خلقي خو اندامن خو تشاندن حتى كو درباسي أوروبا دبون يعني بيجين أوروبا يعني ألمانيا بتايبت يعني دولتي شيانا ريقتني الفان رنجا كاران هيان شيوي كارين تيرورستيين فان كسان وصا بيشكتي ترا يعني وصا بيشكتي ترا كو نينا كنترول كرين يعني شيوي كاريوان هناك جواز كاري بوليسي أوروبا يعني كاري أو دكن هناك زحمته جبكو أو هر كارك تيرورستي كاري جان فيداي هناك زحمته جبركو نكارك بلكي ريخ خراوي بتن ريخستي بتن كسك كاري أشمال خوش الرابع كاميون أخو بري بتن ناف ماركتك أو لهر دري تشدبي أو تي أو كرن كنترول كرن ليه بوليسي ألمانجي حتى نها بديت نامن نيسر كفتية دي واردة جبركو قريداي هنا قانون أو قانون جي وكلاستيكينا قانون فكرينا قانون كسكو تاوان بار بيجين باشنا إشينه كسك تكوشتن يعني حكموي نوك ولاتي ما نا أو بشتي كان مها بلكي سربستي بردان يعني جيب كفالتي بردان أبا قانون نلقوري ودام دستو داري رقابي تيروري نكون روشالاتا نافين قرتي أخو التيروراتي كرن بناوي الدين بناوي أولي چاوي إنسانا كور كريان ها بيلا يا تونتراوية لروشالاتا نافين قلق بلندا قلق بيش كتيا خلقي وي وان ولاتا ديندارين كو راديكال هناكي كورابونا أوجي أو أخو لغوري كو أو دبيجن شريعتي وردقرن يعني أم بيجي نبيجي نبخواستا ما بيجي باشا تو چی بیجی یعنی چارەسەری دەولەت وێ چا ببینە چارەسەریت کوی دەردا ببینە بيجم چارەسەری عالەما ئیسلامی زانایەت ئۆلی دام و دەستگەهێن ئۆلیên ئیسلامێ وەزارەتên ئەوقافێ یەن زانیگەهێت ئۆلی یەن کو فتوایەن دینی ددن نێ دەولەتەکە یەن هەموو دەولەتên ئیسلامیین پرانیاوان بێنجەم هەف و بێژن يعني بێژن ئەو کەسێ تێکوشتنێ دەبێ واریدا ئەو کەسێ خۆنکی حاردکێ
دینێمە ئەڤەت تشت ڕاست نابێوان تشتە ینی بەهشت و جنەتەکە دناک و لەسەر خوینە خەڵکی سیڤیل ئینسانی سیڤیل بێ نینە تنەیە حۆری ئەو ئەم بەحث دەکەین و یان کتێبێت کەڤن داهاتین ئەو کتێب کەڤن بوونە ژیانەکەن و ژیانە ژیان هەیە ینی ئینتیحارێن بڤی شێوەی دژی ئۆڵێنە دژی جنەت و بەهشتێ نەژی دژی ئەمرێ ڕب العالمینن ینی دوی واریدەکارە کە فتوێن ئێنزەلال بێنداین حتا نها مخابن مەش سعودیە فتوایەن وەسە نەبیست و ژ عالەما ئیسلامێژی گەلک دەنگێن لاواز و گەلک دەنگێت شەرمینۆک دەرکەتن هەکەوەکەدن فتوایەت مەزن چی نەبووینە یعنی چارەسەری هەر عالەما ئیسلامی بخۆیە هەکە عالەما ئیسلامی چارەسەریە نەکە چەند پۆلیس نکارێ ینی چەند پۆلیس بەهێز بێژی نکارێ ڕێل بەر تونت و تیژیا کەسێن تونتڕەو ببێت بیسکار ڕۆژنەماوان و چالاکوانێ مافێکیمانیان مەرجید حەس و ژ بەرلینێ لەگەڵ دەنگی ئەمریکا بوو سوپاس مەجید سوپاس بۆ دەنگی ئەمریکا زۆر سوپاس ده هزاران سیویل به دەستپێکردن ئۆپراسیۆنا ڕزگارکردنە مووسێدە ji meha dehan vir ve koşber bûn. Bi sedan jiwana çûn li kampa Xazir ya penaberan li deşta Musilê lê ji ber zivistanê rewşa wan ne baş e û penaberan gilî û gazîlan dikin. Piştî hatina werzezistanê û awerebûna zêdetir ji 120 kesan ji bajarê Mosilê bû kempa Xazir û Hesenşam û Dîbege bi gorey lêdwanên awarên Mosilê ku roj bo rojê rewşa wan xirabtir lê têtin. û pêdawîstiyên werzêzistanê wey pêdivî li ser nahêne palvekirin mîna gazaspî û doşek û ciloberg. نەبەتانی هەنەم نەبەرک و تشتێک تنەیە کارتێکێ دەدن me û dibêjin piştî du rojan werin bela em serdana wan bikin tiştekî nadin me bi tenê em dixwazin vegerin cihê xwe em tiştekî naxwazin شوف الخيام شوف الخيام انت شوف داخل الخيام تماشای çadira bikî bi tinê nav xîvetan av li ber re dête jûrê sebaret bi alîkariyan kartekê dayne me belê em çi wer nagirin û harîkarî nînin û xwardin nemaye em li cem cîranên xwe xwardin tînin û ez çi bêjim azarên me gelekin temaşa bike ev jina heya 120 salî ji ber sermayê giyanê xwe ji dest da û nojdar hemû dizanin dayka hevjîna min bû. Dîsan awarên Mosilê dibêjin nedat perweriyek heye demê harîkarî li ser xelkî têne belavkirin. Ji ber ku beşekê awaran hatiye ji bîrkirin û rêjeka gelek kêm ya harîkariya digehîte destên wan. يعني مساعدات 1% ما يصنع ما يصنع يعني معنى كل ما يصنع هاریکاری به رژا اگل ستین آگهیتمه اگر هندک جارا بلاف کن چند کس گوار دگرن اوین دن ور ناگرن هندی لیدو ترمپل دبزن ناراوسید هر وسا سبارت گازاسپی هر هفته کی 20 لیتر ددنمه ترا منا که خارنا خوشی پیدروز بکن مدل التجهيزات اللي هنا اوا ماوه چ روجانه از الویرمه و امنه کسین بتنی حفظ و شک دانمه و حفظ بطنی اف چروجه از سردان وادکم لیتشتکی دن نادن بشک آواره هیا دو جاران هاریکاری ورگرتنه. Gel hatina werzê zivistanê gazindên awarên Mosilê zêdetir lê hatine û dixwazin ji aliyên peywendîdar pitir harîkariya wan bikin ji ber ku di rewşeka gelek xirab da jiyana xwe dibene ser. Kawa Emer dengê Emerîka deşta Mosil kempa Xazir. Di sala nû da dijwariyên çi rengê li pêş Wezareta Berevaniya Amerîka hene. Nûçegera dengê Amerîka Karla Bab di vê raportê de zelal dike. Sala 2017 tê û şerê Amerîka yê dijî terorê li Afganistan, Sûriye û Iraqê berdewam e. Hîn ne diyareka desthilatdariya nû ya Amerîka yê çareseriyek ça bibîne ji bo krîza Sûriye. In Syria, we have really no strategy for ending the civil war. Rastî ji bo bidawî ayna şerê Sûriyê me tê stratejî nînin. Belkî Trump bixwaze Esed vî şerî qezenc bike, lê belê destê Esed dixwîna mirovan de qirêje. Şerê Afganistanê ve 15 sala berdewam e. Dewletên navneteweyî hêza xwe ji 140,000 aniye 15,000. Zanistê parastinê Michael Holland dibêje, dibe ku desthilatdariya nû ya Amerîka vê ji me re zîdetir bike. There's no reason we have to avoid doing a little more. Tu sedem nînin ku alîkarî neyên dayîn ji bo hêza Afganistanê. Dibe ku ew alîkarî karê wan hêsantir bike di vî şerî de û qurbaniyên wan kêmtir bike. Lê dema Amerîka dijî grûmên tundrew şer dike, Çîn û Rusya hêzên xwe yên leşkeriyê xurtir dike. ما پرانیا بالا خواه لسر شر دیجی داعشه روشا افغانستان و عراق کشان
جبرویەکی مەدەم نەبوو و ئەم هێزە خۆ خۆرتر بکەین لێبە لێ دەولەتین وەک چین و رووسیا ئەف فرسەتە هەبوو ترامپ سوزا خوردکردنا هێزە لەشکری ئەمریکا دای بوو لەشکریە مەدا gelek mirovên hêja hene em ê leşkeriya xwe dîsan ava bikin û xwedî li gaziyên xwe derkevîn. Okmenik dibêje divê Amerîka perê xwe ji bo roketan û füzan xerc bike û ev yek yê hêza leşkeriyê pêşvetir bibe. Li gorî rapora Komîteya Rojnamewanên bê sinor hejmara kuştina rojnamewanan li sala 2016 kêmtirî ji sala 2015 li komîte dibêje kêmbûna hejmara kuştina rojnamewanan nayê wateyê ku rewşa rojnamewantî baştir bûye. Di pêşiya sala 2016 de yek ji rojnamewanê dengê Amerîka di şerê Yemenê de hate kuştin. Emîk da di Mocalî gorewşa mirovahiyê di şerê Yemenê de dişopan di êrişeke ezmanî bi serpereştiya Erebistana Siûdî de hate kuştin. Mocalî yek ji 48 rojnamevanên got di vê salê de jiyana xwe ji dest dan di nava şer û tund û tijiyê de. Gotçê bi guleyan yan bêteqînan di nava şer de jiyana xwe ji dest dan wisa li gorî Komîta Parastina Rojnamevanan di raporta xwe ya nû de belav kirî. Yek ji tiştên herî balkêş ku ew tundutîjî û metirsîdarî li ser rojnamevanan dibe li cihên ku jmareka pir kêm ji xelkên wan karê rojnamevaniyê dikin. Bêtirî bûyerê kuştinê du welatên rojhilata navîn de bûne bi taybetî Sûriye, Iraq û Yemen. Got di Sûriye bê tenê de nêviyê jmara rojnamevanan li wir hatine kuştin. Lê li hin welatên din got diva ew aramtir û baştir ba ji bo karê rojnamevaniyê û parastina rojnamevanan. Mîna Tirkiye lê bi xwe li nêzî sê ji jmara rojnamevanên girtî di cîhanê de li Tirkiye hatine zindan kirin. Em dibînin ku ew deverên tundutîjiyê lê dibe deverên metirsîdarin li ser rojnamevanan. Her wisa jî em dibînin ku ev fişara li ser rojnamevanan dibe bigirtina wan di zindanê de ji ber xebat û rexneyên wan li ser mîdya civakî. Ew bi tinê ji bo bêdenkirina wan e. Mamosteyê rojnamegeriyê Profesor Steve Reimer di riya Skype re şîrove kir gohin hikûmetê rênî asantir dîtine bo çavderîkirina rojnamevanan bikin got Rûsya yek ji wan welata ye. Çi tamanên kuştina rojnamevanan li Rûsya li sala 2013 divê raportê da tune ye. Lê belê Rûsya bi şarezayî dizanit rojnamevan û rexnegirên hikûmetê bêdeng biket ku pêwîstî bi kuştina wan nabet. Komîta Parastina Rojnamevanan got goneh ji navê deh bûyerên kuştinê herêmî bûn. Got ji aliyê grûpên siyasî û rêxistinên çekdarên İslamî hatine kirin û ew tawanbarin bi kuştina nêviyê jmara ew rojnamevanên got jiyana xwe ji dest dane di nava xebat û karên xwe de. Got raporta sala 2016 de hate destnîşan kirin. Temaşevanên delal ev bû bernameyî Roya Kurtvizyon em bihêvîne ku bername bi dilê ve bû em li benda nêrîn rexne û pêşniyarên we ne kerema xwe nêrînên xwe bi rêya e-mail, Twitter û pela me ya Facebook bi me re parve bikin heta hefteya pêşiya me bimînin di xweşî de. Dem baş.